lo kango ao mako kupe ya nga maonga ile o lawa fionga ya nga wa pule le immigration ya o le uso fa marisi lava ai awal ko faia o me nga sa faia so abon mo sa opo se fa ke aku le keke ma le susunga ya ba yao e te wati le sunga le fai au malo lo manu malo ya avatu ya ile sivae nga o le tato keke ya o le ya avatu le sivae nga o le keke ya vala tu manu taisa opo ya awa ko ke fa le ngal ma va ma sia o la expire lo kus for lau au leo ke fia alu ya Australia o mea fa malis nga vakua stamp ele ko kongia o nga mawale sia opo le sao le ola e fa bau ai le ko kongia le passport o pakele o masangi ai ia lo uso ya fo ia la moskele o nga leo wa kula mai ia i le kofi o le sikeke o lua manuvao te leni feo ye Catalaina ya lua manuvao o le ingoala le sawi kako lisi lua manuvao te leni ya Amon mole take a present to the cake to go to lua manuvao Hello. O lua manuvai, ia, whaftai, sorry lua manuvai, ia, ona o le e leo ke vai atu I e peise o. Ia, o leisi keke, o le ate atu le fionga sista Tina Kalepo, ia, mai le, o le pule o le tua inga le Nasareta, ia, o lo whapena o na ngalue I le pea, ia, sa awa o ina e fo I tamaitai, ia, Elena.